Barcelona mu kibuga kina. Ese ubona umupira w'amaguru utandukanye n'amapiyano wundi. Umupira w'amaguru waramazi. Ubona bitandukanye kubona amapiyano umuntu uyazi ye enjoyinga yibere ababyina gutya yigira gutya. Ubona ari ubugeni. Cyangwa umuziki wo muri ubundi umuziki wa kera nawo reka nkubwira akantu kamwe na Abraham nabanje kubona ku muziki wa kera. Umuziki wa kera wari ugoranye. Ururimi ibintu ngo byo kumenya kubyina ngo amarobongo utazi kubyina amarobongo ubyina ngo snake ngo utazi kubyina snake ngo za break dance cyangwa ugasanga baragorana ngo harimo ngo impanuro ngo baturirimbiye ngo batuganiriza ngo batubwira ngo ukuntu ubuzima ngo bwubatse ngo iki n'ibiki ariko umuziki w'ubu ngubu bro ni enjoyment uzi ko umuntu akakanya niwe utazi kubyina umuziki uri umuboss ubaka gucangira piano hari ukuntu wumva kugendamo kajya wigirana gutyo ndashaka nanjye kwibwirira rwose abantu rero ikintu gikozo uyu Ancelotti Ancelotti yubashye ubuyobozi bwa Real Madrid. Ancelotti yagumye kuri pressure y'igikombe. Ariko Ancelotti we ubwe ku giti cye nk'umuntu umusaza mu mupira w'amaguru niba atarasobanukiye ko Real Madrid isigaye yoroshye kurusha Real Madrid yagiye atoza. Cyaba ari ikibazo. Arimo arasaza. Ancelotti niba atarabonaga ko umupira w'amaguru ugezweho kano kanya. Ari ubundi bavuga ko n'ubundi no mu ijuru kera Imana itari yohereza ba Satani n'iki. Nijoro rwose abirabura bari aba entertainer kabisa ku kintu cy'umuziki kubyina ni ikintu rwose utazi ariko n'ubundi ani kintu nyibukije muri abajya bavuga ba Ronaldinho bakavuga n'abandi bakinnyi bagiye bakina umupira w'amacenga meza ariko hari umukinnyi w'umunyafrika nimva nibagiwe izina rye JJ Okocha ubundi bavuga ko ari Imana y'amacenga ubundi JJ Okocha reka twisubire muri dressing room y'ikipe ya Real kari ntabwo gutubye kari ahubwo reka twihute harimo haranugwanugwa yuko Jurgen Klopp ashobora kuzamusimbura wa Real Madrid kuko barimo barareba Perez arimo arareba ibiri kubera Catalunya akabona Hansi Flick rwose ibintu bari kubaka we na nura mugabo w'ikipe ya Barcelona akavuga ati iyi kipe mu myaka 5 iri imbere tutagize icyo dukora izagenda rwose ituyoboze inkoni y'icyuma uriya mugabo rwose ni indogobe n'ingamiya ntabwo wamenya ibintu akoze warangiza ukifata ukagenda mu bitangazamakuru abakinnyi runaka bakagenda bakavuga ngo Mbappe ngo ntago arafitinga muri Real ngo kubera ko ngo ntago akora afasha abagenzi be gukora urategeka Mbappe gukora nimero 9 aza gukora ese nimero umufodi nimero 7 aza gukora Bukayo Saka ni ryari kangakoze ko akora bitewe nuko bari ku defanda nyine uwo munsi bemeje ko bari bu defanda Real Madrid defanda he kudafite abinyuma ifite abimbere gusa so twambutse rero amakuru yatutumbye nkuko bivuze Jurgen Klopp ugashaka kuva muri Red Bull akagaruka mu mupira w'amaguru sura mugabo akakanya baye tayari koko pressure ya Premier League yonyine yarahunze aravuga ati ntago bishoboka umupira reka mbe ngugiye uzi ikintu cya mbere cyabaye kuri Jurgen Klopp Yola bakunzi ba Dakota Sport Show twongeye kubahereza ikaze bakunzi bacu turabazi muri abagaciro cyane abantu ba fresh cyane Dako bimeze bite waneza cyane ni waneza kabisa gakirima n'umunyo kantu rwose kaka light skin kabisa kameze neza gasura none nimba uri kwisiga ni baby oil ni ibiki uri kwisiga muri minsi baba yake rega mama mujara nawe naga ari umuntu mubi cyane ku buryo nabimukuraho musore nicyo kabisa ikintu cy'imicyo rwose ariko no kurya neza wakinuwe no kurya neza ariko ubundi bavuga ko ubwiza baraburya urarya uraporeza nazaje umuntu kubeshya gapira keza cyane kanditseho dari ako gapira kabisa muri iyi minsi hari umuntu se uri kukwita dari ariko kuri kunyinjirira ariko man muri iyi minsi mfite icyana kirimo kirambwira ngo daddy urumva nyine iyo umwana akenshi na kenshi iyo umuntu avuze umwana sinzi na twese tubyumva kimwe ni umubebi ntago ari umupeti ntago ari umwana wabyawe nyine ni umwana igitsina gore sheri
yari kukwita daddy, urumva ibintu byose bigenda neza. Iyi ni impano yamaye tu, nakabora yagiye arangurira avuga ati my G. cyakoza rwose. Uwo mwana ni umusirimu cyane, agakorera agapira keza cyane, ariko nawe ndabona umeze neza byataye. ameze neza cyane. Umugabo bita Ruben Amorim arimo arashaka kunkumbuza ibihe bya kera bya Manchester United. Fag time. Barayisubiyeho. Ubu ngubu rwose tugiye kuva mu myobo twari twarihishemo jezi. Aryo wari warahungiye kuri Barca. Oya, Barca yo ni ikipe rwose narazwe n'abavandimwe, narazwe na ba sogokuru, ntago nakubeshya. Barca niyo kipe ya mbere yanjye. Ese ntakubeshye, tutabeshyanye. Nka Barca we na Manchester United kuri finale ya Champions League. Kuko byanabayeho ndumva yarabatsinze nk'inshuro ebyiri cyangwa se inshuro imwe. Izo match zose narazirebye 2009 na 11. Ubundi buyo wabaga ku mutima wabaga urinde. Ntago rwose nakubeshya ngo njya nkubeshya. Ngiye natangiye gufana football mu mwaka wa 2006. Ikipe narebye amaso yanjye nkumva aranyuzwe, nkumva nyine igihu kivuyeho ku maso, umupira ndawusobanukiwe. Ikipe bita Barcelona yatozwaga n'umugabo bitaga Frank Rijkaard. Ubwo rero ntiriwe nzu yazanca ku ruhande, umutima wanjye ndi Blaugrana. Rijkaard ariko yarazi no gutoza. Abahoranda ariko yarazi umupira, yaguteraga ikintu ngo Guardiola atoza tic-tac, abantu bagukubitaga umupira icyunzwe kikaza. Oya, kiragiye noneho umupira wari utarasobanuka. Barcelona niyo yarisobanukiye umupira, abandi bose bari igipira ndaguteye. Ubu barawubara bakawangiza, ariko kera bwo umuntu yari guteraga icyo kikaza no mu bigo. Kikaza ukavuga ati umupira ndawushakisha itorosha. Amigo, wabonye ibitangazamakuru ikintu biriho biravuga? Nabonye umwiryane, ikipe ya Arsenal yagize gutya rwose ikomanya abantu imitwe. Arsenal rwose yarayikoze ibara, ntago ishyamba rikiri ryeri Santiago Bernabeu. Kaka twaza dukomozaho ku munsi w'ejo ngo Perez ntabwo ashobora kubyihanganira. Ati ibi bishobora kuba ari nabyo bintu bya nyuma bya Ancelotti muri Real Madrid. Hari amakuru ariko n'u Rwanda ari kuvuga ko ngo ari wo mukino wa nyuma uri Copa del Rey na finale na Barcelona. Bashobora kuba ari wo mukino bamuteze. Ese bura ntago babihuse koko Real bashobora kuba banyurwa amanuma. Ntago bashima rwose. None ko ubona dressing room yamunaniye. Kandi byakomeje kwihishamo imbere, abakinnyi bakaza hanze ya kamera bakadufera ngo nta kibazo dufitanye, ngo nta kintu kibazo kirimo. Ariko reka nkubwire, ni ukuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Hari undi mugani bavuga ngo akaruru kavugiye ku musozi boneka bakagize gute harya, aho kaba kavugiye ubusa. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakisha mu bintu bibi ngo bikunde. Ariko se ndibaza nanone umugabo Carlo Ancelotti wa manager dressing room irimo Sergio Ramos, irimo Cristiano Ronaldo, irimo Gareth Bale, ni gute ananirwa ku managinga aba bana batoye ba Rodrigo bari ubwabo nabo ni management. Kandi ikintu kirenze kuri bari abagabo, rega ikintu ari ikintu nibagiye kukubwira, buri umupira ubu ngubu muri iyi minsi ngimo na warabaye statistique, ni nawo umupira wapfiriye. Abakinnyi ba kera bakinaga natural, bagakina n'umupira umeze nkaho barimo, urukumva nta bintu by'amafaranga menshi yararimo kuvuga ngo urahatanira cyane. Rwari urukundo rw'umupira w'amaguru. None ku buryo nka Toni Kroos yaravuze ati njya akugabanya nicara kuri bench ya Real Madrid, abona ajya gutegura academy kanjye. Sinzi ni warabikurikiranye. No kuvuga ngo abantu bakera wari umwimerere tu. Icyo kintu rero cyashize mu bakinnyi b'umupira muri uyu munsi. Umukinnyi wo muri uyu munsi barimo barahatanira statistique, niba ariko ngo Cristiano atwaye Ballon d'Or 5, Messi atwaye Ballon d'Or 8, abati ngiye nanjye nabikora gute? Agakina umupira nk'ikipe nka groupe, agashaka kwempoza ikipe za indiscipline tactique ukatangira kuzibona. Ngeri cyo kintu nabivugaho cyane, ariko icyo nakubwira cyo ngo dressing room ya Real Madrid ni umuriro hagati ya Vini, hagati ya Mbappe, hagati ya Yulia Jude ndetse n'abandi bamwe na bamwe, nubwo byagizwe ibanga bigahisha. Niba wabonye amagambo ku ruto yavuze kuri Mbappe, ahubwo Ancelotti yari afite akazi. Ariko se nanone buriya turebeye hamwe muri rusange, ikipe ya Real Madrid kuba bashobora kuba bagiye kwirukana Carlo Ancelotti ntago baba bihuse cyangwa bahubutse, kuko Carlo Ancelotti ntago isezo imvune zigeze zimworohera. Nta na rimwe yigeze agira squad ngo yuzuye utubone ko Real Madrid iri mu kibuga yuzuye.
rimwe wabonaga Militao yavunitse, Rudiga yavunitse, Courtois yagiye, Araba yagiye, Carvajal yagiye. Ubwo ngubwo ntago baba bagiye kwihuta muri decision baba bagiye gukora, bakibeshya bagakora ikosa rikomeye. Kandi tunarebye hano hanze nta mutozo uhari ukomeye wavuga ngo wahita uzagafata Real agahindura ibintu. Kandi urimo uribagirwa ko nyira yari Perez. Ushobora kuba uri kwibagirwa ko Perez atajya acishamo. Perez afata umwanzuro, ukajya kubona ukabona yirukanye Cristiano, ukajya kubona ukabona asezereye Ramos, ukajya kubona ukabona asezereye Gareth Bale kandi yaramushoye n'amafaranga agaragara, ukabona afashe James Rodriguez yaramushoye amafaranga menshi, akabwira ati genda, agafata Asensio wo mu Champions League. Urabyuka Asensio na Vasquez ama Champions League bagiye kuri substitution ziza bakoraga bakinjiramo super comeback nakwa ibe super sub, akavuga ati nimwigendere. Di Maria yasose muri Real Madrid ariko anamarira. Urabyibuka Mesut Ozil nawe yavuye muri Real bitameze neza. Benzema agiye ate ko yaramaze kuba gutwara Ballon d'Or anabahetse. Yari umusaza uri, ariko yari umusaza, ariko niba yari umusaza bamusimbuje Kylian Mbappe se nimero 9 ntabwo ari kumuhenje kandi amaze imeze ari gusura guringa. Ntibashyiragamo Joselu ariko se nkawe iyo umukino urangira ukumva Courtois aravuze ngo twabuze umukinnyi nka Joselu. Joselu yari iki muri Real Madrid ko uvuga nyine atakubwira ati twabuze umwataka. Izina beta Joselu ushyiraho akadomo, ushyiraho icyubahiro yabahaye umukino umwe umwaka ushize Bayern yabakoreye se. None se bikubwira nyine ngo akazahora kibukirwa. None se Joselu wamujyanye na Benzema? None se kuki Joselu bamukumbura nta mwataka bafite. Mbappe bari kumwempoza gukina ibintu adasanzwe akina. Ibi rero nge mbona Perez waba ushatse kwibagirwa ko Perez ni umuntu utavugirwa amaburiye, ni umuntu ufata icye ashobora kugusingiza, ashobora kukubakira igitinyiro, ashobora kuguza amafaranga menshi akanagutwikira, ashobora no kugushyira muri Real ukamuha ikintu cy'ikirangirire. Ariko ntabwo uri buza kumwira ngo Ancelotti ngo arabuza kubera ikintu gikomeye ngo kurusha uko Cristiano ari kubabera ikintu gikomeye. Uzi ko Ramos yashatse kugaruka muri Real Madrid Perez akamwangira. Ariko se nanone buriya tugiye kureba ntago twavuga ko ahubwo ari ibihe bishobora kuba bitangiye gusiga Perez, kuko imyaka iri kugenda imufata asaza. N'ubu yaba akiri wa Perez tumenyere, kuko nimba turi kureba nko mu myaka 3 ishize Real Madrid ku isoko ry'igura n'igurisha turebye neza Real Madrid ni ya kipe noneho irimo iragenda ikagura za produits zitari zaba fini, kuzana abana batoya irimo irashaka kuba. Kandi Real Madrid tuzi ya Perez yazanaga igicuruzwa kigomba guhita kijya ku isoko kikagurwa. Reka ukantu nkakubwireho ako kantu unkomeye kunuza, unkomeye sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda, usa nkaho nkoreye ahantu hanjyaga. Real Madrid yagumye muri gakondo kandi gakondo ntikiri gukora. Abantu bamaze kumenya umupira ari benshi nkuko waherekana bivuga ati kiriya gihe uramutoza tuzaga Barcelona harya Frank Rijkaard yatozaga umupira mwiza ariko ari we wenyine. Abantu benshi bataramenya umupira nyawo kuko yahanganaga na ba Mourinho watozaga bisi, yashyiragaho bisi kabisa. Ferguson watozaga yafaga time ye 90 n'ingahe n'ibintu byo gutera imbere tukirukanka. N'abantu bake bari bazi umupira harimo nk'uyu mutoza wa Arsenal wabonaga ko agerageza kina agapira keza no mu Buholandi ayo makipe agerageza gukina nka za Ajax, amakipe agiye atandukanye. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe brother, Real Madrid yajyaga igura umukinnyi, yajyaga icunga ku isoko ry'umurimo, ndavuga umurimo w'umupira w'amaguru, ikagenda ikahitizana umukinnyi nka Zidane product fini, ikazana Ronaldo Gifar product fini, ikacunga Beckham muri Paris Saint-Germain ikatimanura, ikazana ba Figo ba Raúl, urukumva ba Roberto Carlos, ikazana abakinnyi urukumva. Ariko ubu ngubu kandi no twibukiranye ko bari abakinnyi ba kera bro, bari n'abagabo mu bwonko. Sinzi niba ikintu kita maturity ujye cyumva, babaga baje guhaha. Babaga abahashyi barenze. Umukinnyi w'ubu ngubu rero we ushobora kuba ibyo nibeshye. Perez ndaza kumushyira mu kigero kimwe na Ancelotti nawe mbona cyane amwirukanisha. Perez yakomeje kwibeshya kuri produit arimo aragura muri iminsi ziri fini. Ntabwo no kujye kuzana Chouamini ukazana Kamavinga ni iki mu mupira w'amaguru kiragiye bari iki? Ari bakira abana. Nibe bikomeye biri top level se bari barawininza kuvuga uvuga ati umuzanye muri Real ngo aje gukomeza gutwara. Ntabyo. Biraza gukostinga nyine kubura ibikombe kandi urabizi neza ko Perez yiyengagije ko ari gusohora Ramos, ari gusohora Varane,
ari gusohora uwo bita Nacho, ari gusohora uriya wagiye muri mani bamwita Casemiro, ari gusaza kuriya Modric. Toni Kroos ari gusohoka, uri gusohora Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Urumva ni kiragano cy'abakinnyi bakuru bari, ndatekereza ko mu myaka ishize abantu bari basigaye bakuze, bafite ubwenge, bafite matiritiri hejuru, bakunda umupira, bawukorera. Twubatse ku birenge by'abatubanjije niko bajya bavuga. Abana bo muri iyi minsi, Lamine Yamal arakora dribble 5 mu mukino mu myaka 2, bakamuririmba amezi 5 akata yambara pocket. Ese urabona azakina imyaka 5? Oya, iyo ngiyo n'indi topic yo tuzatwegarukaho. Noneho rero Real Madrid iyo Ancelotti, ntekereza ko impamvu nyita gakondo yagumye mu bintu bya kera, ariko noneho ntabwo ari kubikora neza. Ntabwo arashaka kuzana abakinnyi bibye, arashaka kumufata ngo kontra yabo irarangiye, amwumvisha ibintu, bamushyiremo ibintu byo mu mutwe, babyita gute mu bintu bya politike, njye numva ukuntu babyita ngo ibihe gushyiramo umuntu imyumvire, ntabwo nibuka iryo zina ukuntu babyita, nibyibuka ndaza kurikoresha. Akagenda akamufata akamwumvisha ibintu akazamutwara ku busa. Akose ubwo rero ahubwo ntabwo yabisigaye ikennye tukaba tutabizi. Nicyo nkubwira, Kylian Mbappé yazuye ubuntu. Yego. Araba nawe bavuga ko bamuzaniye ubuntu. Yego. Rudiger ntibamuzaniye ubuntu. Yego. Hazard ntibamuzaniye hafi ubuntu. Nubwo bamuguza miliyoni 100 kuri Hazard cyagiye ukuntu yari ameze. Yari umukinnyi ugiye kugura miliyoni 200. Ahubwo baramuganirije. Trent nagiye kumanukana ubuntu, akozaho kuri Saliba bibaye ibibazo biranze. Akozaho kuri Alphonso Davies, Bayern Munich imwereka ko bitakunda. Bizaniye Trent. Jude nawe natekereza ko amafaranga bamutanzeho nayo, ariko nawe ntabwo ari wa mukinnyi wari wakamaze kuba wa wundi nyawe. Yego. Gusa Jude ubona ko umukinnyi ushaka guhanganira umwanya. Ikindi byateje Ancelotti kutazajya abona ko Bardegura, ba Brahim Diaz, ba Endrick ari abakinnyi beza bagakwiye gukinishwa. Kandi umupira muri iyi minsi cyose niba turimo turabireba, hari amatara arimo aragenda ayobora amakipe. Ndaguha nk'urugero, Balde barikora na Desire Diou muri Paris Saint-Germain, si abakinnyi beza barimo baragenda bagaragaza ikinyuranye, bameze neza cyane. Muri Chelsea idafite ko Palma yabimeze iti, twarayibonye mu minsi ishize. I Barcelona idafite Lamine Yamal na Pedri yabimeze iti, abaraho umwanzi ashaka. None se ko twabonye urwego rw'abakinnyi Bardegura na Brahim Diaz n'uyu Endrick kujyamo akahita abona igitego, kuki atabempoza nabo ngo bahereze umwanya? Yari ari kuri pressure ya resultat, ahubwo avuga ngo uri kwirengagiza akantu ashatse kukugwishaho. Ari kuri pressure y'abakinnyi yaguze abita ngo n'abakinnyi b'ibirangirire, kandi agomba gushyira mu kibuga ngo yinjize. Ako se ubundi muri Real Madrid ni umutoza ugura, ni Perez ugura? Uruhare runini ni Perez, kuko ntekereza ko Ancelotti umukinnyi yashaka ukomeye cyane, Perez yaba yaramubonyeho. Yego. Ko Perez ni umuntu ushobora kugenda akavuga ati Trent turamukeneye. Tekereza ko nkuko wabivuze, iyi sezo ibereye mbi kuri Perez, gusohora Toni Kroos ukavunikisha Carvajal, ugasohora Nacho, dressing room cyane cyane abantu bagufashaga iraba yangiritse. Yego. Ahubwo ikintu mutari kubona ni ikihe kintu kiri gutera umwiryane muri Real Madrid kugeza isaha? Icyo rero ibisubizo bikaba byarabuze. Kugeraho ni iki kiri guteza umwiryane? Ese ni Jude? Se Jude yabuze iki? Ese ni Mbappé se ko atavuga? Ese ni Vinicius? Akabazo wede derogation. Yego. Ese ni Rodrigo? Intama y'Imana uriya mwana koko? Ese ni Tchouaméni? Ese ni Rudiger? Ese ni Courtois? Ese ni Jody, ni Carvajal? Ni ikintu gikwiriye kwibazwa. Ariko jewe mu maso yanjye, mu mboni yanjye, yego, nk'umwanaliste, mbona umwuka mu bushingiye ku bakinnyi batatu muri Real Madrid. Batatu b'imbere. Iyi Real Madrid y'umwaka niba tuyikurikirana neza, yubakiye ku bakinnyi b'imbere. Yego. Abakinnyi b'ubwenge bafite bayita IQ mu bijyanye n'ubwenge mu mupira w'amaguru, basa nkaho bagabanutse, ntabwo bakibanzamo. Modric ntagikina, Toni Kroos yaragiye,
urumva Real Madrid ishingiye kuri individuel. Izo individuel rero ntabwo zifite umupira urimo maturité ukaba urimo n'umupira. Ashobora kuba afite umupira ariko nta maturité irimo nyinshi. Bawubatse rero gute? Bawubatse mu bice bitandukanyije. Real Madrid umuntu wese uyireba abona ko ishingiye imbere kuva kuri Jude wegeze imbere n'abakinnyi bane. Abo bakinnyi bane batatanze umusaruro muri uyu mwaka. Ndatekereza ko Real Madrid nta kintu ibuze guproducinga. Nicyo kibazo rero kirimo kiraba kuko abo bakinnyi uvuze bose icyo baba basabwa ni ukugira ngo bakore offense ya Real Madrid. Kandi turi kubona byaranze. N'ikindi kibaho abo bakinnyi ntabwo bajya bafasha mu kudefanda. Real Madrid muri make nta mbere nta nyuma nta kintu ifite. Ntiyataka ntidefanda. Ubwo rero ibyo ngibyo bikaba biri gutera resultat mu ikipe ya Real Madrid igiye no gutuma Carlo Ancelotti mu mukino wa Copa del Rey umukino we wa nyuma muri Real Madrid. Ibinyamakuru harimo Gazeta ikora muri bihugu bya Espagne, hari n'ibinyamakuru byo mu France birimo birabivugaho, batangiye no kwishongora ngo twabahaye Kylian Mbappé ngo mwamudutwe mu bujura, ngo ariko ngo twabahaye ibibazo. Akigeramo ati Real Madrid yatangiye kugira ibibazo. Ati Ancelotti ko yabashije kujera abari abakinnyi benshi bagiye bafite n'amazina akomeye, akaba ananiwe kujera bano bana, biraza kugenda gute? Ancelotti mu magambo ye yahaye credit umutoza Arteta, aranavuga ati uradizavinga gutwara igikombe cya Champions League uyu mwaka mu mboni ye nk'umutoza mukuru. Ariko hari n'ibindi binyamakuru byari bimaze iminsi bivuga ko Brazil yafashe imbaraga zayo zose mu gukonvenka Carlo Ancelotti ndetse no gutegereza ko Ancelotti yaza gutoza Brazil nk'umutoza mukuru, nyuma yo kubona ko ari we mutoza ukina resultat decision making. Brazil singiye kuyinenga ariko rwose nta kintu izabizanye pe. Ikindi cya kabiri, Carlo Ancelotti yari amaze iminsi ari kuvuga ko mu itangazamakuru avuga ko Real Madrid ataratekereza kuyivamo, avuga ko ari ubuzima bwe, avuga ko ari ikipe nziza yagombye gukomeza kubamo. Ariko Carlo Ancelotti mu magambo yatangaje muri uyu munsi yatangaje ko ibiri kubera muri Real Madrid, amagambo ari kumuvugwaho, ibintu byose bitangaje biri kugenda bivuga muri Real Madrid biri kubera nk'ibicantege bishobora kuba biri gutuma umukino we wa nyuma ari Copa del Rey aho bazakina na Barcelona. Ariko njyewe reka mbyinjiremo binononsore kuko kwikubitira Vinicius Junior akigaragiwe na Benzema, akigaragiwe na Toni Kroos, akigaragiwe na Carvajal, akigaragiwe n'abakinnyi bakuru nka Modric ndetse na Nacho, ntabwo ndi bumwibagirwe. Vinicius yabashaga kumva consigne, binavuga ko ari mu bakinnyi bagoye Real Madrid kugira ngo ibashe kumuganiriza. Uribuka ko Zidane niwe wamuzamuye mu ikipe ya Real Madrid amuha n'umwanya. Ariko yari afitemo ka kantu ko kwibyagagura, gukora ibintu bitari bidafite akamaro, bidafite umusaruro, ariko akagira akantu ko kwibyagagura. By'aba Brazilian nyine Samba Boy. Ni urugamba Carlo Ancelotti yarwanye rero kugira ngo afate Vinicius amugire inyenyeri mu ikipe ya Real Madrid. Sinzi niba ubyibuka. Binavuga ko mu mukino hagati igice cya mbere cyabaga kirangiye mita, Carlo Ancelotti muri dressing room yegeraga imbona nkubone bwite Vinicius akamubwira ati ndashaka ko uza umupira pe. Urumva no kwa kwica umukinnyi mu mutwe. China ibintu byawe ariko biyibuze ukore na byandi bitanga umusaruro. Bajyaga mubona Vinicius mu gice cya kabiri cy'umukino uburyo yitwaraga, akageza gukuretinga, agacenga abantu, agatanga na pass, bamwe bagatsinda naho akaba yatsinda n'igitego cyagerageza kuba cyagira ikintu gikora. Izi saa rero kuva Mbappé yinjiriye muri Real Madrid byabaye ikibazo. Ubona amashusho menshi ku ma televiziyo bashwana umupira wa penalty Vinicius na Jude. Jude avuga ati kuki ngiye ntatera penalty, bakagira bakamuganiriza, akagira akumva ko gutera penalty biri mu maboko ya Vinicius. Uri kubona amavideo menshi arekana mu bwirondaruhu arwana akubita abakinnyi mu kibuga bagenzi be, avuga ngo ibyo bamuvuzeho, ibintu byinshi cyane. Vinicius bijya binavuga ko
indiscipline ishobora kuba yaramwimije Ballon d'Or mu manota yatanzwe umwaka ushize. Yego. Ikindi kuva Mbappe yinjire muri Real Madrid, Mbappe ni umukinnyi ukina umusaruro bishobora kuba byarazimije izina na confidence kubera ko yabonye ko niyo umukinnyi sezo ya mbere atsinze ibitego utaratsinda mu masezo yawe yose, niyo mu mikino ya mbere akuyeho uduhigo Cristiano Ronaldo yakoze muri sezo ya mbere, niyo muri sezo ya mbere bita mbi ya flop Mbappe atsinze ibitego akaba no mu top scorer kugeza akakanya wa Real Madrid. Ikindi nagira ngo mbibutse ko uyu Kylian Mbappe arahengetse, yanze guteza amahane ngo avuge ngo ndashaka umwanya wanjye nimero 11, yanze guteza amahane yinjiramo avuge ngo ndashaka nimero 7, kandi iyo bishaka yari kubikora. Iyo contrat yari kuyisinya ikaba yari release clause amananiza. Ntujye ukunda kubona navuga mu bitangazamakuru avuga ku bintu runaka, ariko uraza gusanga niba Mbappe Vinicius yaramaze kubona ko umukinnyi bari gukinana amurenzeho, yanze kubyakira. Usigaye ubona ko itara ikintu Real Madrid iri kuronshinga Vinicius ashobora kuba yaragiye munsi y'ibirenge bya Mbappe, ariko mu kibuga n'ubundi biragaragara ko Kylian Mbappe ari hejuru ya Vinicius Junior. None se wowe uraza kujya mu kibuga wiryagagure, uraza gukora sezo yose ufite ibitego 7-13, undi muntu araje koza sezo ya byagaragaje ko ntabwo Vinicius yatanze ibyo yagomba gutanga muri Real Madrid. Cyane yaratubeshyaga. Uruhare ni scam yagizwe n'abakinnyi bakuru. Kuri ndategereza ko Carvajal niyo watsinze igitego cya mbere gifungura kuri Dortmund kuri finali. Jude Bellingham niyo yahaye passe Vinicius ayirekipeye vuba itayitanga. Iyo bitaza ko abana abakinnyi bakuru ba Nacho ba Toni Kroos batangiraga yagendaga akajya gushushanya ikibuga akajya gutangira baro muri inyuma ya surface, inyuma y'igice cy'umupira aho batangiriza umupira, ukabona atanzemo passe nziza yabisomye. Yego. Urwego rw'umukinnyi ku giti cye. Iyo bitaza kuba Modric ukina iminota 25 ya nyuma nk'umusazi yindi myiza cyane uruta imikino yose. Nanone ntago twakerengagiza ubushobozi bwa Vinicius, kuko Vinicius arabufite mu kibuga ubushobozi burahari, ariko abufite mu kudribura kuri baro, kwiryagagura kuri baro kurusha uko atanga decision making mu kipe ya Real Madrid. Yewe ikibazo nyamukuru ahubwo ndakibona mu mitekerereze ya Vinicius Junior. Ashobora kuba ari umuntu utumva bagenzi be, utumva inama, ufite ibintu byinshi nyine ari kurwana na ego zigiye zitandukanye. Se ku mugani we Kylian Mbappe aragira ati muri Paris Saint-Germain ndasa nk'umuntu wakoze amakosa yo kwirya kuri Neymar na Messi. Yego. Kuko iyo umubonye amagambo atanga avuga kuri Messi, atanga avuga kuri Neymar, ubona ko asa nk'abagarukira avuga ngo nabakinnyi beza nakinanye nabo beza cyane, bari bazi n'umupira, bari bazi n'icyo gukora. Ukumva bisa nkaho Ubufaransa na perezida w'igihugu cyagiye bamuha ya contrat nshyashya, bamweretse ko ari umuntu udasanzwe, bikamuhereza ishema ryo kumva ko yakirare ku bantu bafite ibigwi umupira w'amaguru. Bimukoraho, ariko yagize abajyanama baramuganiriza. Ubona ko Mbappe ni umuntu usigaye uri mukuru, yumva aratuje. Ese Vinicius Junior ku mugani wawe yaba yarabuze abakinnyi bamuganiriza? Ese si byaba ari uko imyaka ishize yagize abakinnyi bakuru bafasha Ancelotti kumwumvisha ko ari umuntu usanzwe kandi afite ibintu byinshi agomba gukora mu mupira w'amaguru atarakora? Bagenda bikaba byarangiritse. Birashoboka. Ikindi Vinicius Junior muri mupira w'amaguru yakoze iki? Niba muvuga kuri skills, yaskirinze kurusha Eden Hazard, yaskirinze kurusha Neymar Junior, yaskirinze kurusha Ronaldinho. Ese mubona ni umuntu uri soft cyane ku mupira w'amaguru ku buryo ubona ko azi umupira cyane nk'aho bantu twagiye tuvuga imbere? Oya. Ese Vinicius Junior ubona we nk'akantu kamwe ka devoir ugomba kujya kureba? Iyo ataza gutangira mu ikipe y'ibigwi ya Real Madrid ngo ahita yizamo, n'ubundi Real Madrid itagize Vini yatwaye ibikombe cyane. Real yabaye, hari abantu bari bazi ko, ariko kandi bajya banavuga abantu Messi yari Barcelona, ariko Cristiano ntabwo yari Real Madrid. Cristiano yivamo yarakomeje winning ama titles ikoresheje aho yari sigaranye. Yego. Ikoresheje individual zaho yari sigaranye. Messi akiva muri Barcelona byaragoranye brother, ahubwo yari geno uko Messi rega yari system ni Barca.
yari Barca. Mu gitondo cy'uyu munsi Lionel Messi yavuze ku bintu bibiri. Yavuze ati nifuje kugaruka muri Barcelona mu myaka ishize n'ubu ngubu nabyifuzaga, ariko kano kanya ikintu ndi kubakiraho ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza. Muri hangana urwo n'urusaku rw'abafundi bari kubaka aho hirya gatoya, ariko nizere ko bitari kuba disturbinga cyane. Ati ubu ngubu impamvu z'umuryango nizo ndi gushyira imbere. Ubwo urumva nyine birasobanutse ko umuryango ushobora kuba waramuganije ati tugume hano. Nyuma yuko amaze kurangiza icyo bita football, ibikombe byose amaze gusakuma. Ati n'impamvu z'igikombe cy'isi cya nyuma mo gukina, ndi gutegura gushaka gukina mu mwaka wa 2026. Ati ariko nanjye nahize ko nta yindi kipe ya club nyuma ya Inter Miami nzakinira atari Barcelona. Ati ubwo ninakina indi kipe nje nzahita nsoza kariyeri yanjye. Uri kumva? Ako ni agaciro ahereza kipe ya Barcelona. Icya kabiri aragira ati Pepe Guardiola ni ikindi kintu umupira w'amaguru, ni yindi si umupira w'amaguru. Ati benshi na benshi bagerageza kwigira ku mupira Pepe Guardiola yaremye mushya, atari ko biranagoye. Ati rero ngiye mbabonye Pepe Guardiola mbona ari ikintu gitangaje mu mupira w'amaguru. Ati ni umuntu ushobora kubona impano wowe utabasha kubona, ni umuntu ushobora kubona ibintu utabasha kubona mu mupira w'amaguru, ni umuntu ushobora kubaka ibintu ushobora kumara igihe kinini wowe utabasha kubaka. Ati credit ku mutoza Pepe Guardiola. Ariko tutigeza nkana nta muntu utabasha kubona Pepe Guardiola. Why Pepe Guardiola muvuge iki? Duhita dukomeza tujya kuri la dressing room n'undi ya Real Madrid tunayivugaho tunayisozaho. Muri modern football y'ubu ngubu Pep Guardiola tutarebye no kuvuga ngo ni modern football, turebye mu batoza muri rusange babayeho ku isi beza cyane, Pep Guardiola navuga ko ari papa wabo, kuko umupira yaraje arawusobanura. Twese abantu turavuga ati umupira nuko wakabaye ukinwa koko. Yarawuhindura atubwira ati akiri ibintu bucya kabigutsindisha 1 2 3 4 5 6. Ubundi ndabyibuka bavugaga ko ngo ntiyabasha gutoza Premier League. Nuko mu Premier League ngo nagwa twari igikombe ngo ukisubize, none ibintu yabigize ibisosi. Yaraje yigira Bundesliga nkuko bavuga ngo ntago bishoboka, ibikombe bine byikurikira. So rero tujye twubaha umutoza Pepe Guardiola. Ejo nahoze ndeba artificial intelligence AI, nayibajije abatoza ba mbere kwisi mu buzima bw'umupira w'amaguru, irantondekera nuruca abana. Pep Guardiola ku mwanya wa mbere ntago yakibeshye. Umwanya wa kabiri Sir Alex Ferguson. Ancelotti ni ku mwanya wa 4 niho atari wa 5. Jurgen Klopp. Abo ni abagabo b'abanyabigwi, ariko nabo mu minsi iri imbere bizasobanuka kuko umupira bakinaga nkeka ko ari muri cya gihe nyine bavuga ngo mu gihugu cy'impumyi ufite rimwe arayobora. Ferguson nayo ibintu yatozaga mu mupira rwose utavuga ngo wubakiye ku kintu iki. Umuntu akubwira ati Ferguson umupira wari uwu ntabwo wawusobanura. Ni nk'abo ba Ancelotti, ariko muri ino myaka harimo haraza abantu bashyira umupira hari ukareba wiseniri kurareba umupira atera. Cyakora nanjye nifuje gusura bitewe n'urukundo nkunda umupira w'amaguru, bitewe n'ukuntu numva bari ngendamo nkumva ndayikunda. Njye ntekereza ko mama wa kabiri cyangwa papa wa kabiri mu buzima bwanjye si n'amafaranga n'umupira w'amaguru. Nanjye najya kureba ikintu, nagenda nkicara na Guardiola akanganiriza akambwira ati umupira w'amaguru rero umeze gutya, bigenda gutya, iyo uri kubaka nyine akampereza icyo bita imboni nyamukuru. Urakoze cyane aho ngaho urashaka cyangwa nkajya mu ishuri rikina TikTok, ukuntu abantu bahuza umupira, ukuntu bumva ko bagomba kubana umupira w'amaguru bakabyenje. Uzi ko umupira w'amaguru Barcelona iyo ukina ubugira ngo ni nk'abantu baje kureba ikirori cy'umuziki, n'ubugeni hariya baje kwenjoyinga bavuga ati turi kubyina amapiano. Iri ko ya Barcelona mu kibuga ikina. Ese ubona umupira w'amaguru utandukanye n'amapiano wundi? Umupira w'amaguru waramazi ubona bitandukaniye kubona amapiano umuntu uyazi yari kwenjoyinga yibere ababyina gutya yigira gutya, ubona ari ubugeni. Cyangwa umuziki wo muri imi, ubona umuziki wa kera nawo reka nkubwira akantu kamwe na Abraham baje kubona ku muziki wa kera. Umuziki wa kera wari ugoranye, wari urimo ibintu ngo byo kumenya kubyina ngo amarobongo, utazi kubyina amarobongo, ubyina ngo snake, ngo utazi kubyina snake, ngo za break dance, cyangwa ugasanga baragorana ngo harimo ngo impanuro ngo baturirimbiye ngo batuganiriza ngo batubwira ngo ukuntu ubuzima ngo bwubatse ngo iki n'ibiki.
ariko umuziki w'ubu ngubu bro ni enjoyment. Uzi ko umuntu aka kanya niwe watazi kubyina umuziki uri umubosi ubaka gucangira piano, hari ukuntu wumva kugendamo kajya wigirana gutyo. Ndashaka nanjye kwibwirira rwose abantu b'abakire mureba Dakota Sport rwose, icyifuzo cyanjye muri ubu buzima umuntu uzamfasha yamfasha akangeza ahantu bita i Catalunya ku cyicaro cy'ikipe ya FC Barcelona La Masia, ukirebera ibibera ngenda nkiberayo nibura nk'amezi nanjye hari igihe ntekereza ko umupira nkareba ibintu rwose umupira bawigisha bate bitandukanye n'umupira wundi tubona, kuko abandi bashobora kuba batubeshya ngo bakina umupira kandi utari umupira. Reba Burna Boy araza akaririmba ngo tugende, ngo tukufate ngo ubuzima, ngo twigire ku mazi, ibyo bintu kumva biraruta kumva umuntu akubwira ngo bashaka amafaranga, ngo urivunisha, ngo uriyima, ngo ubuzima ngo gatebe gatoki. Uribuka indirimbo za Urban Boys zaririmbaga, uribuka Dream Boys ngo data ninde, ariko muri kiriya gihe baririmbaga impanuro, nibwo butumwa bwari bukeneye muri kiriya gihe, ndetse bakemuraga n'ikibuga, ariko nta enjoy yari irimo. Na enjoy yari irimo, ariko abana b'ubu ngubu barema, uribona calm down, abantu bari ku enjoyinga yararyoshye byabaye ibisupuzo. Kugeza naho na former president wa USA Barack Obama yicara akavuga ati Africa ni hub ya entertainment kabisa. Wijya kure, ari no bita Chris Brown asigaye yaka korabo, aramanuka akavuga ati mumbabarire njye ndashaka kubyina piano. I need someone who make me to dance piano. Ariko n'ubundi bavuga ko n'ubundi no mu ijuru kera Imana itari yohereza ba Satani n'iki, mu ijuru rwose abirabura bari aba entertainer kabisa ku kintu cy'umuziki, kubyina ni ikintu rwose utazi. Ariko n'ubundi ani kintu nyibukije, buriya bajya bavuga ba Ronaldinho bakavuga n'abandi bakinnyi bagiye bakina umupira w'amacenga meza, ariko hari umukinnyi w'umunyafrika nimva nibagiwe izina rye, JJ Okocha. Ubundi bavuga ko ari Imana y'amacenga ubundi, JJ Okocha. Reka twisubire muri dressing room y'ikipe rero ko kari nagugutubye kari gaciro. Reka twihute harimo haranugwanugwa yuko Jurgen Klopp ashobora kuzamusimbura wa Real Madrid, kuko barimo barareba Perez arimo arareba ibiri kubera Catalunya, akabona Hansi Flick rwose ibintu bari kubaka we na uriya mugabo w'ikipe ya Barcelona, akavuga ati iyi kipe mu myaka 5 iri imbere tutagize icyo dukora izagenda rwose ituyoboze inkoni y'icyuma. Dore rero ikintu gikozo uyu Ancelotti. Ancelotti yubashye ubuyobozi bwa Real Madrid. Ancelotti yagumye kuri pressure y'igikombe, ariko Ancelotti we ubwe ku giti cye nk'umuntu umusaza mu mupira w'amaguru, niba atarasobanukiye ko Real Madrid isigaye yoroshye kurusha Real Madrid yagiye atoza, cyaba ari ikibazo. Arimo arasaza. Ancelotti niba atarabonaga ko umupira w'amaguru ugezweho kano kanya ari uguhereza impano abana batoya, apana kuvuga ngo yitwa Jude, ukabaha amahirwe, yitwa Mbappe, yitwa Vinicius Junior n'abandi kuko ntabwo twabaguze amafaranga menshi, ukima umwana nka Brahim Diaz mbona uzi umupira kuri rwego, ukima Ardegura umwanya ushaka ahantu mushyira, Jude Bellingham wamushyira ku 8, Federico Valverde ukamushyira 6, ugafata Ardegura ukamuha umwanya kuri nimero 10, ugafata Vinicius na Mbappe, ugafata Rodri ukamukinisha 9. Rodrigo. Ibyo bintu kuki udashaka kubigerageza nabyo ngo urebe? Nigihe ubona Lamine Yamal w'imyaka 16 17 anyeganyije Uburayi, ukafite impano uri kuziryamisha. Reba Endrick agira mu kibuga brother, ukabona ikinyuranyo kize kigaragara cy'umwataka, ariko urashaka kujya guhengeka Mbappe kugira ngo ukinisha abastari 3. Kandi noneho Perez araza kugushyira ku giti cyo gutwara ibikombe. Yego. Ikindi wahera uvuga ngo ntabwo baza kurekipera, wowe uraza gutegeka Mbappe kuza kurekipera umupira gute? Ibyo bintu muri kariyeri ya Mbappe ugeze ubona Mbappe aza kurekipera na rimwe? Ese ni ryari ugeze ubona umukino utsinda ibitego byinshi mu mupira w'amaguru ujya kurekipera? Ni wa mukino ugeze uko ubona ukora uburyo bwinshi mu mupira w'amaguru ujya kurekipera? Lamine Yamal turavuga sakura uburyo bw'imbere gusa, tujye kuri Vinicius sakura uburyo bw'imbere gusa, abo ba Cristiano sakura uburyo bw'imbere gusa, abo Asara sakura uburyo bw'imbere gusa. Yego. Ni ndi muntu wabonye uvunikira ikipe yose ahubwo Jude Bellingham arakora. Uriya mugabo rwose ni indogobe n'ingamiya, ntabwo wamenya ibintu akoze. Warangiza ukifata ukagenda mu bitangazamakuru, abakinnyi runaka bakagenda bakavuga ngo
ngo Mbappe ngo ntago arafitinga muri Real ngo kubera ko ngo ntago akora afasha abagenzi be gukora. Urategeka Mbappe gukora, nimero 9 aza gukora. Ese nimero umufodi nimero 7 aza gukora. Bukayo Saka ni ryari kangakoze ko akora bitewe nuko bari ku defanda nyine uwo munsi bemeje ko bari bu defanda. Real Madrid defanda hehe kidafite abinyuma ifite abimbere gusa. So twambutse rero amakuru yatutumbye nkuko bivuze Jurgen Klopp ubashaka kuva muri Red Bull akagaruka mu mupira w'amaguru. Sura mugabo aka kanya baye tayari koko pressure ya Premier League yonyine yarahunze aravuga ati ntago bishoboka umupira reka mbe nkugiye. Uzi ikintu cya mbere cyabaye kuri Jurgen Klopp bwa buhangara ku rwego rwa Guardiola. Uzi ko Guardiola yatumye azana ikiganza gutya ariko akananirwa gufata. Can you imagine ko imyaka 8 batozanyije era y'imyaka 8 Klopp yatwaye igikombe kimwe Guardiola agatwara ibikombe 6 bya champion. Yego. Igikombe kimwe Guardiola bamutwaye 2 ni Klopp na Conte. Uri kwimagine icyo kintu? Yego. None se reka nkubaze ikintu kimwe. Wamara imyaka 8 uhanganye n'umuntu w'umuhanga bene ako kageni wakoresheje ubushobozi bwose ugeraho ukiheba ntujye kuruhuka ariko zarwara stroke. None ikintu cyo ndi kwibaza umwaka umwe urahagije kuri Klopp ku buryo pressure yarafite yo guhangayika ishize. Uzwo Guardiola yagiye akamuremamo ikiza cyo kuvuga ngo yamuremyemo pressure yo kuvuga ngo nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gutwara igikombe adafite amanota 90 na mu gihe utagize amanota 90 na ntabwo uzigiye gutwara igikombe cya Premier League ndi hano. Ko Guardiola no umugome we isi zamubaza byinshi. Isi zamubaza byinshi imitima yababaje n'imyinshi. No kuvuga ngo rero Klopp kuza muri Real Madrid yego imikinire ye biranajyanye. Klopp kandi ikindi kintu kizwi kuri we bizwi ko azi no kubana n'abakinnyi. Base ubu Klopp koko ntabwo bagiye kumusheta. Reba Hansi Flick arimo aratsinda ibitego 9 none Klopp aritari kwinaga muri uwo muriro. Ari bari ngusubirire muri kandi nyuma nayo bagiye kubwira mu byo Ancelotti nazize ntabwo Real Madrid yatsindwa na Barcelona ziri anshuro zose. Erega no bari gutekereza ko Copa del Rey nabwo bazakubita. Nta cyizere no se Mbappe yavunitse. Ntaho basigaye. Kipe igiye gukubitwa 3 mu inshuro enye muri noneho ukongeraho ko nirushanwa wajya gubesha abantu ko ari ryo ngo ryawe usezerewe na Arsenal irajira kugaritsa isi yose ireba. Ahubwo bro mureka duhereza Arteta nabonye ibinyamakuru na Fabrizio Romano yabivuzeho credit kuri Arteta kumanaginga kuvunikisha abakinnyi bane b'ingenzi harimo n'abavunikaga bakagenda bagaruka ukabasha kuguma ku mwanya wa 2 muri championnat ukabasha gutsinda Real Madrid muri Champions League ukaburi mu kimwe cya 2 binahereza amahirwe kushobora no kujya finale. Umutoza nka Ancelotti bari n'umusaza yatangiye avuga ati ora deservinga kuba wajya finale. Rega bara gukura muri Real rega ngubira akantu kawe gukura muri Real ntago ari kwirusha umupira gusa. Aya umupira barayirusha iburyo nyine rega ngubira akantu kamwe nyine inyuma imbere hose. Man City se ya Guardiola ntiyarushaga umupira Real Madrid A a Z ariko bara gukura muri Real Madrid ari ikintu bora Arteta ngo ari gushimira Klopp nako Guardiola no mu mutwe kuguma mu mukino ukavuga ati ngewe na utangiye gutya icyanzanye ni iki kandi niyo haba urututumba bagasakuza gute sindi busohokemo ngomba kwitera. Uri kumva rero Ancelotti arabizi neza ko ikintu bubatse muri Real Madrid kirakomeye cyane kugira ngo kimene. Rero ryarushanwa naryo bajyaga bakangira abantu ko bashoboye byanze naryo biranze. None se Perez ku mugani wawe we tutagiye kubeshyanya Ancelotti wenda nje mvuga ko ari scam muri Real Madrid kuko yatoje ikipe ikomeye n'ubundi ifite n'imyumvire buri muntu wese akayigenderamo kandi Ancelotti turamuzi muri AC tuzi ko ari umutoza utoza amakipe akomeye tumuzi no muri za Everton na Rais Saint-Germain za Chelsea. Ni kuvuga ngo ntago ari za kipe urumva nka kora Guardiola agafata Man City iri nothing akaza kayigira iyo ariyo ntago ngo gutya Arteta aje afata Arsenal yararaburije no mu bwonko yararangiye akaza kayigira ikiri cyo kano kanya ni ikintu gikomeye cyane ari gukora. So kumwirukana rero cyangwa se kumusezerera ahubwo yari yatinze kwisezerera. Ntekereza ko ibintu yaramaze gukoramo niba adashaka kwanduza isura ye ibintu bye yakaba yarigendeye Yego, ikarwana no gushaka umushyashya. Sasa rero
dore amazina. Carlo Ancelotti agisohoka, Jurgen Klopp ngo agiye kuva muri Red Bull. Ibintu ko biri kunugwanugwa cyane yashyizwe amazina manini cyane, nabutangiye kubona n'ibinyamakuru byavuga ko Alonso ariko ategereje ko uriya muntu. Uwo nibo bakandida babiri b'ingenzi. Alonso yabisobanuye ko atagifashe Real Madrid. Ancelotti nako Jurgen Klopp ari ugiye kuza gutoza. Ese kontra yasinye muri Red Bull irarangiye, Real Madrid igiye kuyigura se cyangwa yasinye release clause ivuga ko anytime ikipe izaza akeneye gusubira mu mupira yasubira anytime. Ni ibintu biri kunugwanugwa rero Jurgen Klopp nyuma yuko Ancelotti ahawe gasopo ahawe biri kuvuga na Gazeta n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye na Nuria Fabrizio Romano yabisohoye na ba David Houston babivuzeho, barimo bavuga bati ashobora kuba yahawe umukino yatezwe umukino wa Copa del Rey, buretse ko na Brazil nayo yari yamushyize mu bakandida babiri, harimo bita wa mukino wakine muri Atletico Madrid witwa Luis Enrique. Filipe Luis yego nayo ngo yashyirwa mu bakandida bashaka gutoza Brazil. Yego n'uyu nguyu ndetse n'undi muntu umwe ntibuka neza, ntabwo ndi kumukura neza, bavuga ko bagomba gutoza Brazil, ariko bakavuga ko abo bombi babiri bandi bahabwa amahirwe uko Ancelotti abagaragarije ko agiye gukomezanya na Real Madrid, ko bari bavuze ko agomba kurangiza saison akaza rya gikombe cy'isi y'amaklebe, urukumva akabona kwerekeza mu ikipe ya Brazil. Ancelotti nawe yabikonfirmye, yavuze ati ngomba gutekereza ubundi buzima bushyashya, reka ntoze umukino wa nyuma. Nabibonye kwa Fabrizio aberega yabibonye ko amazi atakiri yayandi. Ikirigaragara cyo dressing room Vinicius Junior, Mbappe, Jude Bellingham kubera gushaka gukina statistique, kudashaka gukora en group bikozeho Ancelotti. Kandi Ancelotti nayo ikintu namuziza yagendeye mu mategeko ya Perez yo gutwara igikombe, ariko ntabwo yubatse Real Madrid y'ejo hazaza ngo ajyane project. Kandi umupira muri iyi minsi muri kubona ko ni project brother, ni project, ni ugutegura. Niba ushaka gutwara ibikombe, niba ushaka kugira ikipe ikomeye y'ahazaza, ni ukubaka ikipe y'ejo hazaza. So icyo twashaka kubaganiriza rero, Real Madrid uruntu pe Ancelotti nk'umutoza mwemeye ashobora kuba yaha amahirwe ya nyuma, ashobora kuba nenetse ariko amahirwe ka nyuma kugira ngo asohoke mu ikipe ya Real de Madrid, bitewe na dressing room yakomeje guhishahishwa, ariko yatutumyigezaho ikibyimbye kimeneka. Bombe yaturitse. Ancelotti ashobora kuba agiye kwerekeza mu ikipe ya Brazil, ariko Jurgen Klopp na Xabi Alonso nibo bakandida bafite amajwi manini yo kwita binjira mu ikipe ya Real Madrid. Wowe udukurikiye urahereza nde amahirwe? Je muri comment uduhereza igitekerezo cyawe, wowe wumva waba umutoza mwiza wasimbura Carlo Ancelotti akaba yasubiza Real Madrid ku bihe byiza ko gasongera ko umupira yahozeho cyane. What's next? The next ni Manchester United. Muzadukurikirana ku munsi w'ejo nako tuzabakubita ikiganiro cya Manchester United, ibihe iri kuvamo n'ibihe iri kujyamo, ese byaba ari ukugaruka kwayo. Rero tuzabiganira ku munsi w'ejo. Ndabashimiye cyane, Imana ikomeze kubarinda. Uyu ni Dako ndo mwigi merekere muri bombe ya mama y'agaciro, nta Dako nta ruhago. Ndabakunda cyane, komeza ukore subscribe, komeza ukore share, ukomeze ugende ukore comment aho ngaho, duheze igitekerezo cyo kumva byumva. Ese rebona Real bizarangirira he? Murakoze cyane rero, Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao, bye bye.